Estem amb la Laura, de Mangas i Tres Vinyetes, creadora de contingut de manga i anime a TikTok, Twitch, Instagram, Twitter, YouTube. Quin és el teu manga preferit? Naruto, Quin va ser el teu primer manga? el tomo 10 de Naruto. Quin és l'últim manga que t'has comprat? Mi prometido Yakuza, de Norma. Quin és el manga que tens pendent? Evangelion. Quin manga pensaves que no t'agradaria i et va sorprendre? Slam Dunk pensaba que no me iba a gustar. Quin manga li agrada a tothom i a tu no t'agrada gens? Nos vamos a ir al pasado y vamos a decir que Love Hina. Quin manga t'agradaria veure en català? Per quin manga prendries Kawara. català? Quina és la teva parella preferida del manga? Tiene que ser romántico, ¿no? Entonces, los de Golden Kamuy. Quin manga t'agradaria protagonitzar? Chainsaw Man, ¿no? Que me muero. One Piece. Una frutita, Forever and Ever y ya está. Oda mata muy pocos personajes, así que ahí yo me quedaría muy contenta. Quin és el teu mangaka preferit? Inio Asano. Primer manga que me regaló Kevin Solanin y tengo aquí a Pum Pum tatuado. Pues ja està, moltíssimes gràcies. Bye bye.